Ki kubor sport nen kamit ka khatre tarik udi sembat Al-Hajar Arfsan. Yorung ka Chelsea ha ka semifinal ha ka EFL Cup lanai ka Carabao Cup. Haden bakala ban penlem no ya ka Cardiff City dalai la iwe gol. Argo layo bantep da ugarnachu ha ka minit ke basan penyau bat ha ka minit ke ba kendai peu plus lai. Bat sigol layo bantep da uneto ha ka minit ke ba prapuar. Bat ya ka sigol jong ka Cardiff City layo bantep da udi ton bul ha ka minit ke ba hinyau pusan. Ha ka wepat ka lakai Copa del Rey penlem no ke Barcelona ya ka guda la jara da ar lanot gol ka gol ke baningkong jong ka Barcelona layo bantep da u Christensen ha ka minit ke ba hinyau pun rew bat sigol da u Rashford ha ka minit ke ba kendai peu ha ka wepat ka kubor Yokur udana rumah ya ka FIFA the best goalkeeper Al-Hajar Arfsan award. Udana rumah ulah pelim no ya baro ki candidates jong ka FIFA the best Al-Hajar Arfsan goalkeeper award. Na ka jing yora ya ka Champion League na ka benta ka klub PSG. Yokur manager jong ka PSG Luis Enrique ya ka kusnam kum manager batbetam jong ka FIFA menta usnam Al-Hajar Arfsan. The best FIFA man 11 menta usnam Al-Hajar Arfsan ka kentup ya u Dembele, u Yamal, u Pedri, u Vitinha, u Bellingham, u Palmer, u Nuno Mendes, u Van Dijk, u Pacho, u Hakimi bat u Dana Ruma. Kini kedai kirang lakai best 11 jong ka FIFA menta usnam Al-Hajar Arfsan. Bat u Ousmane Dembele layo ban kur ya ka kusnam kum urang lakai batbetam jong ka FIFA menta usnam. Kata kedai ka FIFA the best player award for Al-Hajar Arfsan. Haden ba layo ban kur ya ka Ballon d'Or. U Dembele layo ban kur saya ka FIFA the best player award 2025. Ladangi paipat sia urang lakai jong ka Barcelona u Rafinha. Ya Rafinha syam lasyak kentup ha ka FIFA best 11 Al-Hajar Arfsan. Warla layo penelak kai ha ka samai Al-Hajar Arfsan. Na ki hendreup saw teli ki jeng elak kai. Rafinha layo ban kur hadu live prat teli ki goals bat Arfsan teli ki assist. Na kanai ka jeng lek jong ka FIFA. Ka tengah jong Rafinha ka penpau ya ka jeng pitar. Bat ka labu ya ka wei ka jeng keli. Bat kata ka jeng keli ka long kumne. Hatu Rafinha udai urang elak kai basketball. Rafinha udai urang elak kai bawan ha ka kerdan ke basan. Ha ka jeng yakun ban yok kur ya ka Ballon d'Or. Parlok kisngo kumno ya kanai ka jeng syai ben ya Rafinha. Warla layo banayala kai pa ha ka samoy Arfsan. Tang kanai ki kubor sport menta ka sngi kublai sibun.